Oh, Om Pit sekarang sudah jadi bule di sini. Nah, itu apa? Juga. Oh, sorry. Indotan ya. Oke, Chris itu le Om Pit. Ya, Chris ini ya. Iyo. Apa kabar? Sore Om Pit, Chris itu le Om Pit. Terima kasih. Oh, that's you. Iya. Atas kunjungannya. Jangan lupa follow ya. Ya, hey. Bosku. Iya, sok Chris itu. Halo Chris, saya bilang halo Chris. Hello Novi. Novita. How are you Novita? Novita. Do I know Novita? Novita. Jacqueline. Oh, same. Iya. Novita is Jacqueline. Jacqueline, iya. Indok Natian. Om Chris, ya. Indok Natian. Oh, ya. Berdingin Miki ya? Bagaimana sudah dingin kah? Rokok aja, rokok apa nih? Marlboro. Berapa satu bungkus di sini Marlboro? Dari Indonesia itu. Kalau di sini berapa di sini satu bungkus? $30 per month. Berserakan ke di tasku. Ya paling tidak 400 sampai 500.000 ya. 300. 300 berapa sekarang? 300.000. 300.000. 200 sampai 300.000. 300.000. Decades now. Fake ones. Cheapest cigarettes. Oke, resti sakka tak mau kena kira yang pitsule tak mau. It doesn't feel as aromatic as Indonesian cigarettes. Oke. Ya jangan lupa mengkali guys. Oke Irfan. Mengkali dulu kita Apa itu mekali? Mengkali. Mengkali itu kalau kita biar itu pakai tisu, tidak pakai air. Ada istilahnya tuh. Iya. Kan dulu tuh kalau kita karena dulu kami belum ada jamban. Dulu di Toraja orang begitu. Ya, kalau pakai tisu. Tidak pakai kayu. Kayu. Because the no toilet. We go to the forest. Yeah. No talang. Baru Kita pakai dilap kayu pakai saja. kayu. Pakai kayu. Dilap pakai kayu. Kita ambil ranting-ranting begini toh. Oh, ranting-ranting habis itu. Is namanya mengkali. No, mengkali. Iya. Nah. Oh, ada juga mengkali itu apa? Itu yang dipakai itu sepakali. Yang celana renang itu yang kecil itu. Celana renang. Celana renang kayak begitu sana. Baru itu dipakai digosok. Maksud saya ada juga istilah sepakali. Ya. Sepa yang kecil sekali begini. Kayak bilang G-string, tong. ya. Sepakali. Bening semua Leompit. Iya, Novita iya. Bening semua di sini. Di sini kita masih Rolio mau matang pun dulu. Peta Ompit sudah jernih di sini. Karena setiap hari cuci mata. My eyes is so clean. Oh. Because of the bening-bening. Ya, bening-bening ya. So clean. Sini kita cuci mata. Oh. Cuci mata. Oh, it's so Bening is that bening-bening. Yeah. Bening-bening. How do I say it? Bening-bening. Bening-bening is clean. Clean looking. Clean. You look so clean. You know. Beautiful girl. Yeah. Bening-bening. Ya, mungkin sudah di Buramomo. Ayo bilang iya. Nanti kalau pulang di sini buram lagi mata. Kalau di sini kita Tidak usah pakai kacamata lagi. Iya. Jernih sekali kita kalau di sini. Tuh. Pemandangan yang sangat indah ya, Cek Mus. Oh iya. Dan peningkongan nih ya, iya. Mantap lihat pemandangan. Kita. Di sini juga banyak burung-burung ya. Burung-burung terbangan.
Burung liar. Burung liar. Tidak ada sangkarnya. Udah dingin nih. Kita mau jaket. Aku kira mau panas nah, kenapa kah? Karena kita di atas bukit. Shall we Sama paling mampit semakin jernih mata, betul. Oke, kadang jaket, betul. Kita semakin jernih mata di sini. Kalau mau kalau nak mau katarak datang di sini. Kalau kena katarak datang di sini ya, bisa sembuh sendiri dengan sendirinya. Berapa untuk helikopter? Gitu. Mungkin lebih suka di Sydney apa Melbourne? Sydney, Melbourne, apa bedanya ya? Apa yang membedakan yang paling kayak pertama? Pantainya, paling pantainya. signifikan? Masih ada pantai lebih bagus di Melbourne kan? Ada. Sandringham. He hasn't seen Sandringham. Oke, ini tahu kan yang ya. Bangnya tetap ini ya. Bongi tetap bening betul sekali. Oke, terus sampai langyar kayak ini. How many days left? Yo pitu. Oh iya. We came back. Maru ali tenor ini dulu anu, yo tasik ya. what, 10th we come back, and then Tuesday's 11th, Wednesday's the 12th, flies out on Thursday. Masih banyak So ombak. 2 days. Ombaknya banyak ya. Kita berenang di sini. Ombak bertiup kencang. Oh. Masa ombak bertiup kencang angin nih ya. There are sharks. Oh, okay. Here. Ada hiu. Sriwanto, halo. Aliang cakar rumpit. Ada kecakar di sini jual? Ada. 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 Cakar, cakar second Thrift shops. second clothes, second hand. Ya. Kalau masih beli oleh-oleh, Mana mau murah? ih $3 sih biasa baju kaos. Baju kaos? $4, Oh. 40.000. Di mana itu? Banyak sih di Melbourne. Oh iya. Di dekat rumahnya Chris di Chapel. Iya nanti. Nanti kita jalan-jalan ke situ. Ini banyak yang mau pesan, mau minta oleh-oleh. Tidak tahu ke oleh-oleh apa, malah semua barang di sini, wah. Baik mungkin. Nanti bisa bawa kita lagi jalan ke Victoria Market mencari oleh-oleh murah. Mary Solata, oke bagus keundangan. Ada juga Gasita pulang. Join live, oh tidak bisa bergabung sini karena nulang. Ini ada aplikasi dipakai, tidak ada. Mau kolaborasi. Iya, tidak ada fitur joinnya di sini. Kalau langsung Facebook ada, tapi ini tidak pakai. Bagi bisa sama itu ampit, oke, Evan Karori, wah. Taruh di aliway mata ini guys. Bening-bening. Jangan beli cakar, wah. I'm ready to crash. Wah. We have early flight. Not that early. Not too early. Mele pinturon ampit, wah melo dia. Shall we? Oke, aku Mari. pantungan oke. Dasar kamu titodon tiroy. Give me those butts. Lah dingin kira sulam kakek so. Sudah dingin. Oh. Ready tidur. Nah, ampit tadi lupa bawa. Siapa komet atas teh. Tapi puas loh di sini. Kita ke Adelaide. Besok kita akan meluncur ke negara bagian satu lagi namanya Adelaide. Coba sini saya rekam di office. Oh, iya, Kita iya. jalan. Oke guys, masih bersama Nompit. Kita lihat banyak sekali bening-bening di sana. Kami bening-bening sudah pulang semua. Mereka langsung pergi ke restoran, ke hotel. Nah, begitulah gayanya orang kaya di sini. Mungkin tidak ada orang miskin di sini. Ada. Ada juga orang miskin di sini, kan? Ada. Wih, jatuh. Yeah, I got it. Oh, that's really
Live stream. Jalan jam. Iya. Oh. Oke. Oh, sudah dingin. Ada yang bilang kenapa perut semakin di depan. Iya. Tapi bisa turun-turun. Saya kira dengan berjalan 5 km bisa turun, ternyata Karena porsi makanannya. Jalannya banyak, porsi makannya 2 kali lipat. maju. Oh, Chris, kita mau kemana ini? Mau ke rumah. Mau ke rumah. Kita jalan-jalan lagi ke mana? Kalau begini tidak bisa lihat berapa viewersnya nih, Om Fit. Ada tulisnya di situ. Di mana? Ini ada. Oh, merah. Oh, 93 yang nonton. Damn. Oke. Banyak penggemarnya nih. Oke, Om mantap. Victor, ada 100 orang yang nonton. The bus driver let us on without paying for. Yeah. But do you have 2 cards? Yeah, I have 2 cards. So does you can tap one for Ombud? Yeah. Tuh, Oh, tulisannya jangan minum jangan minum. dan menyelam bersama-samaan. Don't drink. Benny Van Lebang, host salam sama Om Fit. Oh, oke, terima kasih. Itu teman itu, saudara itu dari Italia. Oh, tahu ya. Italia. Oke, buongiorno. Buongiorno, signor. Oh, right. Oke, bye. Vale. Oke, bye. Oke. Saya akhiri minum Fit. Mana Kak, biar dulu. Ya. Sekarang kita naik bus. Naik bus ke You don't touch. Nah. Ya. Oke, buongiorno fratello. Ok. Sono io. Mi fratello Who is it? Chris Siapa itu? from Italy. Brothers from Italy. Oh. Hello brother from Italy. Buongiorno fratello, Benny Van Lebang. Ya. Dari Toraja? Ya, dari Toraja. Di mana di Di Italia? Milan. Milano. I love Milan. Ya. Beautiful city. Kenapa di Milan? Kerja, ada istrinya di sana. Ah ya. Ya. Kerja apa? Oh, kacamata. Kacamata? Studio kacamata. Ya. Iya, klasik. Mantap. Oke, Jeffrey Alang. Oke, Om Jeffir. Mantap, Om Pit. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke. Julianus Magi, Pottery. Oke. Porto Mama yo pantai. Ama Spanda bukan lah. Sudah pulang bukan ini. Oke, buongiorno Chris. I wait. I wait. I wait for Ombud in Milano. Hey, Okay. we're going to Milan. Yeah. We pray to the Lord so we can go to Milan. Oke, naik kereta ya. Naik bus. Ya, bus.
kereta ini. Oh, salam sama Om Pit. Oke, Benny, Ricky, Agusti, Putih. Ya, putih-putih kunci Australia Om Pit. Wah. Aduh, ini masih banyak pasir ini gara-gara berjemur tadi di pantai. Masih banyak pasirnya melengket. Oke, di mana istrinya Om Chris? Where is your wife? Di Canberra. Canberra. Oh. Canberra. Ya, istrinya Om Chris pergi ke Canberra. Besok kami akan ketemu di Adelaide. Dan masih ada pemutaran film di Adelaide 2 hari. Dan kita pulang. Jadi ini kita jalan pulang. Setelah ini kita akan naik kereta lagi setelah bus. Kita akan ke Bondi Junction. Ya oke lah guys, nanti lagi kita sambung. Kita akan pergi goyang Belanda lagi nanti ya. Jangan lupa saksikan acara goyang Belanda. Oke, terima kasih. Dadah. Ciao ragazzi. Ciao raga.